ali ja se nalazim bukvalno na dnu Baltičkog mora. Trenutno je oseka, voda se povukla, tako da mogu da hodam. I htio bih da iskoristim priliku pa da i u praksi objasnim ono što priča profesor Radovan Damjanović, zašto se nekad zvalo Blatsko more, srpski naziv, znači zašto su ga Srbi zvali Blatsko more. Inače Srbi koji su ovdje živjeli, srpske kneževine, Bodrića, Ljutića, Rujana, znači ovamo s desne strane nalazi se ne tako daleko odavde i ostrvo Rujant, danas Rugen, gdje se nalazila i posljednja srpska prestonica, religiozna, kulturna, takozvani rt Arkona. Inače, ako zagrebemo po površini koja je pesak, evo, već sada izlazi na videlo crno blato. Inače, ovo blato se koristi za loženje, energetski, znači ima upotrebu, vadi se ašovom, suši se i ima sigurno više kalorija nego ovaj briket što se prodaje za roštilj. Na 1 kilometru odavde počinje još jedan sloj, znači na ovaj pesak dolazi još jedan sloj, 1 20 cm joda. Taj jod se koristi u medicini, jako je zdrav i evo kao i sada kad uva severac, on nosi, odnosno sadrži u sebi veliku količinu joda, zato je izuzetno zdrav. Eto, to je nekad bilo Srpsko more, Blatsko more, danas Baltičko.